Warai kau sai di rantauan, memoga sehat dan waras badan, kekalau ria buat perubahan, buat perubahan balik daan ngemiak masoan, nyak batau doa kilui di Tuhan, memoga matai mak ko halangan, serta jaga sai kekompakan, sai kekompakan sebab ram Jawa anjak jenganan. Ingatkan lapar ngemiak tujuan, dari harapan, sakit dan bangi tedes-tedesan, tedes-tedesan sai penting tiga niat tujuan, lamun ram susah maka bandingan, ram ulun ngena ram kenangan, cuman dang sampai putus harapan, putus harapan, susah dan senang ngemiak giliran.